ke kitab Jeremia ke nong ke arusan nado khot ke khandai ye to itu bantai bahrom ke kren Jepang ke jing jot jong ke Juda u Jeremia itul pa ong kan sejot bat kalong kumne ngan penjot no khot yeki bat ngan pelong yeki ke jing lengo bat ke jing kenshi bat ki jingkynjah ki ba halakerta sabha ke Juda kan kelalong ke ri ke kynjah halakerta bat hagat khot ke khatwe kong kumne bat ke ne ke ri baro kan long ke jingkynjah bat ke jing lengo bat kini ki jaj pen riu komot ki jiu kin shakrius in Babylon nyo posnem te hedin ti andala kut nyo posnem ngan pensitom yo in Babylon bat ngan penwan paipat ya ke Juda na Babylon ngan pen paipat ya ke jing long mrau jongki ke banga kwa bangin pe gini ke jingkynjah ke bahala kerta ne ke jingkynjah ke junom ne ke bom jukut ke dai tang nyo posnem ke jingkynjah jong ke Juda ke bahala kerta ke dai tang nyo posnem ni pleno arbo khandai khot bispo ke bakren pang ke jing u Jeremia wi tulpas pang ke jing wan paipat jong ki Juda shalakari na Babylon baru ong kumni ong try ndala pendep nyo posnem ye ga Babylon ngan wan i ye pi bat ngan pendep ye la ga khtin babha shapang jo pi da ga pen paipat ye pi shagane ga jaka ti hadin nyo posnem u ble un pen paipat ye ki hangnong balai po we ye ga khot ka ba khadu do ni khot basau pho ngin pule ye ka lan ke bakhado do uong try habo krench pang ke jiwan phai pat jungi Juda gen ndaba ki poi biang sha Juda ong kumne on omrat sho lemni pen kelon ye ka sho halakerta saba dang hagane ga lunong arusan ong ka Juda kan kala ri kynjah halakerta mentapat hadin nyopos nem kin wan phai pat bat kin teipat ia ke Jerusalem kin teipat ia laga jongkeri jengki bat kanom kelon sho halakerta galong balai pulai galong galong apa ari ia ke khot ngin puli khot balai besar ke bakren pang hadin ke jiwan paipat jengki hadin baki la teipat ia kenro hadin baki la teipat ia ke Jerusalem teipat ia laga jongkeri u Jeremia itul pa ong te ye ke langkha on ye thet hagane kari shapang ba pi ong kala long kynjah klembriu ne klemran la aino eka khti ki khaldi ke bade ki jai benriu Babylon shapang ta ba pi ong ke Juda kala kynjah junom kala kynjah halakerta ki briu kin thet ye ke langkha dagi sbai namar kila wan paipat bat kin soye ge kot bat kin pandai lahai ki bat kin khot ye saki ha riban jimen ge jaka saudong ge Jerusalem bat gi nongba jong ge Juda bat gi nongba ge rilom bat gi nongba ge them bat gi nongba ge rishite namar ngan pan phaino ge jilong rao jong ki ong trai te haba hadin bo tral pan phai pat ge jilong rang ye ge jilong rao jong ki Juda na Babylon kin wan phai pat che Juda jia ayu u Jeremia ong haga to ge jaka ba pi haga to ge ba pi ju osno we ke ong kala kynjah halakerta pin kan dab bri biang saja sih baki bri kini thet kini de kini pen kini pen sba biang bat kini khayi biang bat kini shong biang hari lom hari them ha Jerusalem ha ke Juda bro ha lenong bla khot ke ba shipo kaniru ke dei ba Ukraine hu Jeremia pang gajing wan phai pat jong ki ong kumne ong trai on sa yo sngopat ha ne ga jaka hadin ke jing wan long rao jong ki ken on sa yo sngopat ha ne ga jaka ya ga ba phi leju ong ya ga ba phi ju ong kumno ka long ga ba kynjah klembriu klemrat but henry on sa yo sngo hangta ya ga ktin ge jing sawa ge jing kemen ya ktin ge jing sawa jong ge jing sopa tin jong ke unong ke jing sawa unong lek kurim ge ktin sawa jong ka nong lek kurim bat kum ta ter so haga tu ge
Hagato ke ba kibriu ke juk ong. Kala kelakan ja halakarta. On sa yok sngopat ye ke sur jong ke jing sawa ke jing kemen. On sa yok sngopat ye ke sur jong nolai kurem bar ke nolai kurem. Kemut kibriu kin sawan ba kin shong kin saya thọ kin saya shong kurem kin saya kha kin saya pun kin saya roi biang sa jisen. Ke khubor ni por gede. Ke jingkynjah ke halakarta. Ke itam nyo posnem. Hagi kitab Jeremia. Hagi bede ba ke jing penjot ye ke Judah gen. Kalong tang nyo posnem. Hari u Jeremia punun kami ketin halakarta leni junong leni bom jukut. So haba u Jeremia punun jepang ke ding bom jukut ke krench ke jing ding bom jukut krench pang ke jingkynjah bom jukut. Bat ke jingkynjah bom jukut hau Jeremia ke dei tang nyopo snem. Hadin kita ke one pipat. So haba pi pulih ke Bible kan mau pa datip ye ke konteks don ki benta don ki konteks ki benta haba ke Bible ke krench pang ke jingkynjah halakarta leni ke ye ni ke ketin halakarta leni bom jukut leni junong ngide besmut ho ke muriu. Kumta habo Jeremia aku nang ke ding bom julip. Leni ke ding ke bom lak penlip. Dano. Hagi kitab jong Jeremia naduk sedang haduk naduk lenong sedang nungkong haduk ke lenong ke bakhadu duk jong ke lenong ke ba sanpuai. Habo Jeremia aku nang ke ding bom jukut ukran ke ding bom lak penlip ukran ke thau spang ke ni ke jingkynjah jong ke ri ni ke shnong ke thal ni ke nong ba. Ke bane pateng la pateng. Now, lelepi lek ban pulih gini, let's say kitab Baruk. Nah, kitab Baruk kamdon haga Bible Protestant, ka kitab Baruk kedon haga Bible Catholic. Lelepi lek ban pulih kitab Baruk nong ba nriu, pinpoint hadkot ba ar, ke ba krench pang ka jingkynjah jong ka Judah, u Baruk u ong kumne, u ong ti pin selek long mrao sha Babylon. Bat hang ta pin shong bon snem. Bon snem baru ong pin shong hadu nyau poteng menriu. Excuse me? Ong nyau poteng menriu. Haji syam de nyau poteng menriu. Now kita baru ngamti balai ong nyau poteng menriu. Kidon ki footnotes, kidon ki jingbatai, kinong batai ki ong lese kala pandai ke sembol. Kasudai ke dur ngamtip ye ta tambah kene we uong nyau peteng benriu tambah Jeremia ong nyau po snem. Now ye kene ke jing ye tolpa jong Jeremia la pendep ye ka hadin bala penkelon ye ga hima Babylon but udon we ubri usim uba kiu ket udah usim jong ke Persia uba kerteng Cyrus une ubriu ke Bible ka ong kitab Ezra la tapi pulih kitab Ezra no manukong gathot na kong ter pin puli kong hadin jong ka jing longs im jong ni daga jing kiu ket jong ni ka hima Persia Cyrus im ban pendep ye kata ketin ka botra lu kren daga shentur jong Jeremia onong tulpa u ye kibriu ki bakwa ban lek pai pat sha Judah bat sha Jerusalem ye ki Jew ki bakwa ban lek pai u ai ki kalat bakin lek pai pat sha Jerusalem ban teipat ye ke temple ban teipat ye ke nomba jengki kabang akwa ye pi bapen pek gini u Ezra u record ong ban pendep ye ke daga ktin ke balai tolpa do Jeremia so Jeremia ong nyopo snem klem ong ban pendep daga ktin ong do Baruk lani dan ong do Jeremia kemut ke prench pang kan nyopo snem haji syakam dai nyopo snem tik kala ban duna khndet ye ke ne nyopo snem namar kim lek pai haga jok apor kilek pai sin nang ta arse nang ta ter kilek pai gum ta don ro plan juki ki bisu sa do shito bat ki yap sha Babylon hare kene ke weng tip ngapa wala da Baruk ubakla jubo wala da Baruk ubakla kitab Baruk ubakla wala da ka long makna nyau pateng menriu ka jingkynjah jong ka Babylon ka dai tang nyau pateng menriu kamut haga pateng ka bapra come down show. So, POE ke jingkynjah bom jukut lene ke jingkynjah junom lene ke jingkynjah kabala kerta. Kam dei junom bom jukut klem jukut. No. Pide ban sungutu ega konteks aba ke krench pang ke hala kerta lene ke junom lene ke bom jukut.
Pide besno tho kemot yo. Hak by debat kene ke jingkynjah jong ke Judah. Kadai tang nyo posnem. That's it. Dai tang nyo posnem. Now, bang akan mau kitab Baruk. Ngaku am keren kenderu kitab Baruk namar lada pipuli gulong ba ke basau ke khot belai besan. Pinlap habo Baruk keren jipang ke jing kynjah jong ke Judah ong kum ni. Wong ti ka ding kan wan her na uta ubom jukut. Ubom jukut mudu belai. Ka ding kan wan na ubom jukut na jrong. Bat kan bam ya ke Judah bon sengi. Bat kan kynjah mdon coba syong. Baru om. Teki ksoi kin thia thai haka ki ksoi kin wan syong haka ri Judah. Haji syam dai ksoi. Haga kitab Jeremia ba kitab Isaiah haga Bible borok ke pinlam haba ri ke kynjah mdai ksoi ke wan syong gile ki mra. So ngam tip balai baru go ong kiksoi kin wan syong. Mdai kiksoi let's say ka namar baru perkat kum ni haba jaka ka kynjah tamo kala long haunted place, a haunted house or a haunted country. Keri kabala kynjah te kiksoi ki wan syong ta. Mangiru ki kasi ngi berkat kum ta. Lada ga yeng ka bom syong briu syo ngimno syo ban syong namhar ngiting yo bodon ksoi. Lada ga jaka ka bom julej briu kum ta ter. Let's say kalong kum ta nang ta ka da uso ong usnang ban ong kiksoi ki wan syong. Haji syang dai kiksoi ki de ki kira gimrat klau kin wan syong hakari ke bakala kynjah. So ka thong jong ni ke kubor kam de ban ong bau baru bakala ne bau Jeremia uday lenu Jeremia u bakala ne baru uday no ka thong bang kwa pin pe gire ni namar ngana kraj pang ka jing kynjah bala garta. So ka jing kynjah ka bala garta wala da kadai makna nyo posnem leni kadai makna nyo pateng benriu kadon ke jingkut haka. Hau Baruk ke jing kynjah ka bala garta kalong jong ke Judah kalong tang nyo pateng benriu hau Jeremia kalong tang nyo posnem. Kabang ko aban ong gre ni habapi lap haga Bible ye ka ding bom jukut leni ye ka jing kynjah bom jukut. Namar ka ding bom jukut ka keren pang ka jing kynjah bom jukut. Ba ka jing kynjah bom jukut jong ka Judah hagi kitab Jeremia kalong tang nyo posnem. So habapi pulai ka Bible pede ban tip ka context haba ka Bible ka keren pang ka bom jukut pede ban tip ka mo yu. So what habang pulai Bible ngimdai ban pulai de to ka bangla dol pa khle jingi ban ong ka don ka ding ka bom jukut ba khot ka du jog ding. No. Ngadang keren yikini ke namar ban a jingi kai pi la shal si kat benang ya lenti ngin po shigene ka du jog ka ba bom jukut ha ka ba klan yap ka dingam julip hangta bar ter na ta ka dang hapan ya kum ne suki pasuki jai pa jai ngin lai na ka testament brem namar ka ktin ding bom julip ka de ka ktin jong ka testament brem ka de ka concept jong ka testament brem. So ka jing kynjah bom jukut hau Jeremia ka jing kynjah bom jukut jong ka Judah gen ka long tang nyo posnem. That's it. Ngin si kendo we part ke video.